Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka BJP ha Meghalaya kelapan kerep bani kendo iu menteri Ketanat Kolbari wa Amit Shah ubade ben wan sa Shillong ha ka alflai tarik mentau benai. Wa Amit Shah nuwan managementa ha ka jingelang jong ka North Eastern Council. Ha bakran sikinong tau kubor ha ka singi baar u MLA ke BJP ba AL hek ulai thu bakaseng bat ki MLA kelapan kerep bani kendo iu Amit Shah banyak keren halor ki babon teli kimat bagentop ya ka ILP kajing pendung ya ka ketin khasi bat garu ha ka krenet ba pra jakariti sanchar kajing thung vice chancellor hanihu kajing thawi ki batalian bathamai bat kiwei Nagaland jongka BJP Parliamentary Party bat ke BJP State Unit Meghalaya ni kwa benbu ya ka appointment Menyekendu ya Honorable Home Minister jongka Government of India Shri Amit Shah Ji. Tentang bahadu mentang yang padio ayat itinerary na syukran yang tam new additional PS jongka jong Shri Amit Shah Ji. Pada safa yang ya ka complete itinerary lada mau udon ketunu ka por ka balong bala ban fit in menyekendu yangi menyekendu. Tambah hadu mentang yang padio ya ka complete itinerary ke kejingwan program JU na mentang ka neka plenary session ke bolong hapo NEC. Dalam padio ya itinerary ngin patip haganu ko por ngila ban fit in menyekendu ya Honorable Home Minister Shri Amit Shah Ji. Abang na yo menyekendu nya push lut ya barok ki issue ki bedai na mentang international state. Barok issue men. Barok issue. Piong ka LP, piong ka Vice Chancellor jangan nehu, piong yang kasih garo, tin language yang kasih garo, piong ka kuih beri development, nantang ikwa show ke batalion nang mentah ka police force, nang ka home ministry, kita baru ngilak konkret, mengikwa banyakendu banyakan buat nehu, Honorable Union Minister jungi, Amit Shah Ji. Mungkin kret, kalau ngipik kanu ke baidai nang mentah interest jungi priu jungi Meghalaya, bagi state Meghalaya hi berkawai ngin take up banyak kan baru.